sibai ule voin hi October ni som pali sanghni le somni pahni zertop ni nia NUG Union Minister Dr. Sasanu P Mazai kumsam sari mi chu nimin October ni som pathum khan kansar na wangin Mizoram boral tin Chin State Hakha khopui bul timit leibula le Hakha College bula nimin October ni som pathum tlai dar thum vel khan Military Council sipai tele CNA le CDF tang dun ten in kapa Hakha khopui sipai muala tanga 120 mm an ka pui boka wangin CNA lama mi pathum le CDF lama mi pakhathi in CDF thantlang battalion khanna mi pakhatin hliamatura apoi hle mai firfiak sipai lama po tam takan thia azat chi ero an lafin fia thairi lo ti ria tani KNU brigade ngana ninga chungan in kana Military Council sipai som pakuan thia mi puilam mi pathuman hliam KNU brigade ngate control area Phapun Miuto district October ni saria tanga di som pakhat chunga in kana Military Council sipai som pakuan thia Military Council sipai tele BGF tang kopten ral thuam lianin khochungan kapa tual chung mi pathuman hliam thu KNU Miuto News sinatar lang October ni sari le ni riat khan Phapun district tumlian in kana Military Council sipai pangan thia mi pathuman hliam October ni kwa khan KNLA battalion 10 Phapun khobul ku sei khuwa tum khatan baina Military Council sipai som pakhatan thia mi soman hliam bok October ni sompo khan KNLA battalion ngana 10 Luto township tum khat Buto township tum khatan kana Military Council sipai pathuman thi thu Miuto News sinatar lang bokani Military Council sipai kunhnuaya BGF battalion 1013 Lieutenant Chawena chuan October ni som pakhat chun dar khal le achan ve vela Duilu township puka khuwa ral thuam lian tum kwa zetaka tir wangin tual chungmi mi pahnin hliam thu ria tani chutiang bek chuan October ni sari khan Phapun khopui base Military Council sipai 10 Phapun khopui nitlak nalam kale khu khuwa ral thuam lian tumngan ka chua zinga khochunga pathumatla ka wangin kumsomnga le pakhan me hliam thu KNU Newton News sinatar lang bokani changwa in kana sipai som pahnian thia sipai ta ji kong MEC chini factory sipai pahnian thi bok sagai region chang utang sipa firfiak sipai tele PDF te in kana chuaka sipai som pahnian thi thu CHU PDF tenan soya firfiak sipai operation nei ta chu October ni som pakhat chun dar som pahni vel khan mete chu khuwa tangin thuang hnia in ma kholaman kallain CHU PDF battalion khanna sipai 10 bom hangin an lo baya darkar khazatan in ka hnuwa firfiak sipai lama sergeant pakhat le sipai pakhatan thia kinmun to piuso thi pol ho omna khuwa an le thu ria tani taidar level khan kinmun to piuso thi pol khuwa tanga operation thuang hnia nei chang u kholam panakal suak le sipai te CHU PDF battalion lina 10 bom pahni hangin an lo baya sipai som thi in pangan hliam thu ria tani chuin kana chuan PDF chau township te Mungyua district battalion rukna division khanna takai suana kalpuania firfiak sipai operation pakhat chuan October ni som pakhat jingdar sarile amni somvel khan Mungyue khuwa khenmun khuwa le angchian ta khomi te chu mishing photan mi somthum ver ruai suakin group ni an thena changu khathlang lama kalin Sulai hnaya khom mete cho khochung lu chilin chen in somsari velan halsia thu CHU PDF 10 thu chon siama chuba ka sagai region Kambulu township Zikong MEC chini factory om sipai ta chu tual chung ve hum tu pol PDF tenan baya sipai panhian thi thu ria tani chu chini factory in khuar sipai ta chu October ni sari khan Kambulu underground water te MPF under 18 te PLGF te Red Eagle Kambulu Polin drone manginan boma chumi hnuwa factory tangaron chuak sipai ta chu lokap bokin sipai pahni chu chiang takan thi thu le panga in hliaman tur thu Red Eagle Kambulu Polin thu chuan siamani Pagori jen chunga mun thuma in kana chuakin sipai som pahnian thi Pagori jen Natalin township chet manet khwale ngiaulem pen kho in kara October ni som pathum somhandar somvel khan firfiak sipai force somnga vela operation nei ta chu
Tayawari District PDF Battalion 3801 Division khanna le Division ni na 10 landmine in an lo baya sipai pali thi in pasarian hliam thu Pagori Gen PDF te hena tang sia tani he firfiak sipai te hi an kal zela wangin chonudar khatvel khan chet manet khwale ngiawle pen kho in kara tho PDF 10 lo chang la in landmine an kamna chung an thlen lai takin anti puaka firfiak sipai paruk thi bel le in mi pariat ayatliam lovin hliaman tur bel le a chuta zet chuan firfiak sipai ten malam pan zel ngam to lovin an kir le ti hria tani chutiang bokin Changu Township mia pian ku khuwa in kul firfiak sipai force somni vel ta po October ni som pathum tlai dar thum me mi som nga vel khan Changu District PDF Battalion 3501 Division khanna 10 kalchilin an ka pa sipai pani thi in hliam tur pon omnual thu Pagori Gen PDF 10 thu chuan siamani mia ile thowe inkar konga sipai pasarin thia mia ya sipai palian thibok sipai motor pako inzui firfiak sipai motor chu October som pani tlai dar nga le mini somli panga vel khan PDF Federal Operation pakhatinan baya sipai motor pani ka fu in firfiak sipai pasarin thi thu le palian hliam thu sia tani PDF Federal Pola tel pakhat chuan inkana sipai thi za chia chu sia ta har sa a tol chumi te soidanin sipai pasarin thia liam tor palian omti in khetten media shil firfiak sipai operation chu October ni ria tatangin opin khuwa chu asana thingtlang kholaman pan la in miaing gorilla force te pakhoku urban gorilla force PUGF te MRTF le Iron Eagle Alliance Force poli tenan lo baya sipai palian thi nuwa hliam tur tam takan om thu miaing force lamin thu chuan siama chutiang bokin Magueri Gen miaing township chaukhwet tuial thai leina hmuna duty sipai ten bayan tok boka miaing township thanglam chaukhwet tuial thai hmun well tu hmuna sipai omte chu October ni som pakhat laidar nga vel khan tol chung PDF pol som velin hmun thuma tangin an beirona sipai an thi nual thu ria tani firfiak sipai ho omna chu Yinma Pien District Battalion som pakhatna Division thum Black God Gorilla Pol le Eagle Alliance Gorilla Force te James Bond Gorilla Force te Bumaikhe Gorilla Force te Joker Gorilla Force te Eagle Fighter te LBT Gorilla Force te Miaing Township PDF Pol te 1 Second Gorilla Force le Tualsung PDF Pol ten an beirona ni Yejacho Township le Miaing Township akhuwa te haltu Military Council sipai te bayan niya sipai officer telin sipai soman thi October ni som pathum tlai dar thum vel khan Magueri Gen Yejacho Township Zito khuwa firfiak sipai telutin chen na inten hala an hal zo akhwan chua san lai chu khopon lama tol chung ve him to pol ten bominan lo baya chu bom pu ka chuan firfiak sipai officer pakhat telin sipai pasarian thi ti ria tani 7 star YS Paul Thupong 2 Captain Muimul Nayanan Soidan chuan wi chau sipai ten kho chunga chen na inan halain khopon lama biru in kan lo changa khuwa tangan lo chuak chu rocket launcher in kan ka pa wi chau pathuman thi landmine kan ti pok le a wi chau palian thi le officer telin pasarian thi tuna chuan firfiak sipai ta hi te to khuan thleng to a fotak pakhata sipai force anin da bel le wangin kanin beile mai theni tina soi chutiang bokin Magueri Gen Miaing Township wato yaing khuwa haltu firfiak sipai tele PDF ten ka pin sipai pathuman thi thu PDF te hena tang sia tani he firfiak sipai ta hi tol chung be hum pol ten October ni som tu khan an ka pa Military Council sipai te po in ral thuam lian le te ba ka machine gun te in an kap let ve boka darkar ng chung vel na satakan ka ton nuwa firfiak sipai lam pathum thi in pasari in liam na takan tuar ti sia tani he firfiak sipai beitu ta hi miai MRGF battalion khanna le battalion ni na te ba ka township thum tangkop miai township pakhoku township le yejacho township alliance force ta ni in tangrual pol ta hian ral thuam lian te ral thuam te tele drone te inan bai ti ria tani firfiak sipai tenan hal wato eng khuwa chena in somni pali bu pol dana le kel inten hal chia mi puiteran vulte thatin an eya mi puite bungrotha an hmu piang an lak sak bok ti ria tani
Karen State ba ana USDP chairman ka hlumani Karen State ba an district USDP party chairman khun ang chomo chu October ni som pathuma an chena ina omlain ka hlumani thu tua chungmi tenhena tanga sia tani October ni som pathum jinglam dariat pel nu khan Karen State ba an district tamangi akhua USDP party chairman khun ang chomo chu silai keng then khatin an ka hlum thu sia tania a chena in chu thamasa tang po in bom manginan lo beito ti sia tani tua chumi pakhat chuan tamangi akhua district USDP chairman khun ang chomo chu jinglama ka hlumania ani chu voirukzat silaya ka ani electric thil zorna hmuna dora honga thamasalam po khan warning nan a chen in chu bomalo ni to a an in le dor chu tamangi a bazar bula oma silai keng tu te amo in an kap hlum ta ni tina soi kumsom nga mi khun ang chomo chu kumsang ni le somni in thlan pui khan Karen State pa ang regional ethnic affairs minister atan a in candidate ma setling zolova ani chu Lengbuai township thilong khochuak ni in anu pui chu tamangia pa ai namania tuna chuan sipaile police ho chu arwang omna hmunan omvek to a security po khau hle thu to chungmi tenan soi ani tamukhopuya piuso thi pol roi tu tha ani Sagai region tamukhopui sandap ku venga cheng piuso thi pol roi tu ang thun mina pha kaung tia kau chu dalan le piuso thi pol thian fai tu pol tamu PDF battalion lina ten anda that thai thu tamu PDF battalion lina roi tu bukhan lina hne tanga sia tani nimin October ni som pathum jingkar po khan tamu khopui pon lam hun pakhata military council sipaitele tamu PDF te military council sipaiten mi pui poi soilo sanghe jathum samli parukan thatto Myanmar military council ten sarkar nan la kum khala chan ve nu hian mi pui poi soilo sanghe jathum samli le parukan thatto a mi singkha sanga zaria somthum pakhatan man to thu political prisoner AAPP chuan anthu suan tar langa helis hi kumsang ni le somni pakhat February ni khata tanga sang ni le somni pani October ni som pani thenga chin sia ten nia diktakin sa thai taila hei a hian an tam ngayang tin an tar lang bok an man to zong chu October ni som pathum thengan chin sia dan chuan mi singkha sang ni zaruk somthum pathum an tling to a heng zinga hian mi sangkha zanga somthum pakua jelan khung to bok politics wanga thi turan chung thurel to jel tang mek mi somriat le palin oma thi turan chung thurel mek mi zale somni parukan oma tang jingan chhuat to hi mi sang thum zale somsari paruk an tling to bok military council ten sarkar nan lak nu tun September thla thleng hian chena in le building an kalsak to zong hi zasari le somriat aitlem lawani to thu sia tani min ang hleya kho saknom dan lo ngai thlaila firfiak sipai roi tuluber min ang hleya chu tuna hian pin ulwena tangin sensted lampana kalmek rina nia chu azin kong ta na tik thingril kermoi ngata siam CPCL rail compartment a chain thowa wasi pai pui thiam hnena awa in hlan tur thu ria tani min ang hleya chu ama le chung te chuan atan bi ka siam tir tik thingril thataka chaimoi rail CPCL compartment nei chu pin ulwen le sensted la shulama chuangin nom sataka kal thu ria tani chung rail compartment chunga chuan thuthleng te dokan te air condition te telin jinkonga momo turang chi akim thayang berada nia thilda zong po atharvek le tik thingmanga amoi thayang bera abi ka duana di rualin churel chu national special train tia ko bi kani firfiak sipai ho tu minaw hle chu October ni som pakhat khan pin ulwena aru kina thlenga October ni som pani khan military academy lam atel puya October ni som thuma DSTA department function atel le in chumi hnuwa pin ulwena tangin sensted lama chhaule thu ria tani news source pakhat chuan national special train mangin achuak dona rail chu ne pi ro tangin pin ulwen lama ron chawa pin ulwena tangin sensted lama kal chhauzelani tina soi min ang hlaya pin ulwen le sensted jin kongatan sipai force zani velin rail kong then finan thoka khochunga police lam chu mun sang duty for mai boka kongpeng thuam tina police pathum zel anga chu tania chuti rualin khopon lama po
sipai sombi ang zelain sem darin aru ka siam kempan omboka ani ro chuan nuam satakin arel compartment thara achuan santo nia ria tani sen state lama thlen nu chuan min ang hle chuan chong tonga biak ber wasi pai pui thiam covid a hnena mal somna le van ina dil tura kal nge rinani bok mi puita thana nan man jet fighter le helicopter khaltu pilot te ming list ti chuale ani firfiak military council noya thoka mi puite le nan na nei mi alwa bom thlak thin tu military council air force rengun lama helicopter le jet fighter khaltu pilot mi sompanga te ming list chu october ni ria khan operation spitfire 10 anti chuak to a nimin october ni so pathum khan atum hni nan rengun base air force pilot sompanga te ming list anti chuak le ani chung pilot mi sompanga te chu pakhatna captain ngi na ya panina captain phe khai haya pathumna captain auntu phiwa palina captain weyan luina pangana captain soyan nawa parukna captain linthat awa pasarina captain kaunchojina pariadna captain choswa awa pakuana captain aumin miata somna captain tojin soa sompakhanna captain tinthun awa sompanina captain sengyan awa sompathumna captain ziyamina sompalina captain chonain thuna sompangana captain taimit zo tenni miawari khopui le moset khopui in kalpona kong an khar le wangin mipuiten har sanan tok mek Myanmar ramri miawari khopui le Thailand ramri moset in kalpona ni tinan lu chu mek lain an khar le thuta wangin tual chung mi puiten zirna le risel na lama har sanan to na sathu tual chung mi ten BBC Media Group an shil COVID-19 shilenga wanga kumni chuang deuh thon khar tak miawari le moset in kalpona Thai le Myanmar number 2 friendship leido chu October thatir khan honni in anin kalpona salea hetia anin kalpola hian October ni rukhan military council sipaiten miawari khopui lamatangin an khar le thu tual chung mi tenena tanga sia tani hetia Myanmar lamatangan kharta ka wangin Thai lama school kaltele Thai tanga Myanmar lama school kalten har sanan tok zwala Myanmar atanga moset khopuya resel na lama in enkol turten har sanan to zwal thu tual chung mi pakhat chuan soya thunai tu te chuan pangai taka in kalponi le theinan rampania district how tu tenen kanin biak nuwa kan hongle mayang tinan soya engti khuna ngen honle don kan la sa thairi lo ti in tual chung mi puitenan soi ani Chang'u township mete cho khuwa military council sipaiten chen in somsari chuangan hal Sakai region Mungyua district Chang'u township a mete cho khuwa October ni som pani khan military council sipaiten chen in somsari chuangan hal chiat thu tual chung mi tenena tanga sia tani Mungyua khopuya tual chung mi pakatina soidan chuan mani khan khinmon khon hala nimin khan mete cho huam chunga lutin chen in somriat chuan hal chetoa tual chung mi ten tlan chenwal an mu apiang an mana kongkal piang an dang zel tina soi October ni som pakhat jing atang khan military council sipai force zasari velten khochungan on luta chen in somsari pasarin hal chiat thu tual chunga revolution pol Chang'u revolution tenan soya Chang'u khopuya military council sipaiten operation an neina tual chung in le lo tlan san ni tinan pungzela ral tlante tan hian somdol an ngai thu tual chung revolution polten an thu chu an tar lang October ni sari po khan military council sipaiten Chang'u township a khinmong khwal u chilin ei indoor pakhatiamin chen in sompalin hal siat thu Chang'u revolution polten thu chuan siamani paledwa khopuya municipal ten bufai dudno somparuka cheng sangruk le zasari nan zuar bufai e tur charlak na mun paledwa khopuya October ni sompani chonhundar ni vel khan municipal ten bufai en zor chua thu tual chung mi tenan soya hetia paledwa khopuya military council sipaitele municipal tangkop ten bufai en zor hi atum ni na ani tual chung mi pakhatina soidan chuan tukin jing khan an zuar tana akhopumin bufai nei to lo tenan leihloma bufai na dailo wange eng ange ka khelo tlailama chau kan suar chukang anti wangin thunei tu tele mi puite anin ti thiam lo lekleka tlailama chuan an zuar chuk ta tho ti na soi
hetia military council sipai ten in kalpona kong an khar lai bu fai lei tura om lo laia bu fai an zor chuana chan hi mi puiten ti du da wanga ni ti in to chung mi pakhat chuan ngai thunga hemini vekhian palet wa khopuya karen om lo thu to chung mi pakhat chuan a soya tun ma chuan palet wa khopuya hian mun hnia thenin nikhat dana darkar ruk karen an pe chuak thina tuna chuan nikhat dana darkar ri chau karen an pe chuak ti in to chung mi pakhatin na soi bokani Mizoram University a koltong an zirtan ta India ram Mizoram State University a October ni so pani khan koltong zirda hun hon ni in nimin October ni so pathum khan Mizoram mi zirlai mi pangaten koltong an zirtan ti sia tani khetten media in nimin October ni so pathuma sipai thiza le PDF thizat report ala khom danin pagori jen tawngu natalina sipai som pahnian thia Magwe region yezacho a sipai pasarin thi Magwe region miaya sipai pasarin thia Sagan region Kambalua sipai pahnian thi Taninta region miai le thawen kara sipai pasarin thia Karen state KNU brigade ngana a sipai sompakwan thibok heti hian nimin October ni som pathuma sipai thiza le PDF thizat khetten median report ala khom danin military council sipai somnga le palian thia PDF lam thi report om lo ani khati zong kha hawena chanchin thar kan ngai thak the chu ni e